dan bok dari meeting FPP bila sasyo. Ngingin snopel. Nama lagi meeting berperintah ni kiri shit mo. Bapli ki bai shit ki arbon nasi dan di meeting lagi menghapan pak sangat ngap sangat ke keranduk boy penuit ke punya. Ni shit shock noi kita bapli. Ini ki parti ki bersensyar ki apek YouTube ha. Shano kali pelong meeting ke BBP ki apek oh paitbah uitut ki ong ka paitbah shit. Ya pi ki ong di paitbah shit. Deputy Chief Minister Wong berpindah di paitbah shit. Ki bersulit snap mi shit atau pi mi ang ni tak jing shit. Pi shit bayo kiat. Shit bayo pisa. Shit bayo bamai. Hana pi mi dah jing shit. Ngem ko Deputy Chief Minister Badan Buram. Oh Deputy Chief Minister Badan Buram. Dapat iteng kendiat ya ke jinglong nong elam kendiat ya ke jinglong orang ba jong pi uni paitbah umi uklami na ke jing shit umi na ke jing shirham na ke jingman ka bashay na ke donut bari i bari jingman kala wondyang aga chapun yo ke jing sashi sen pat kani ke jing shirham ka umi na ke donut ka bashay jong na ke jingman bau paitbah uyo i ya ke jingkerman hapade ke jingdu jingkerman kamdei ke jingle shit ko Deputy Chief Minister Badan Buram piang lari ni election na social media la job de kini ndrei sapek lapoi ke por ndlami mentau paitbah pat pisang bandung mapi social media khot paitbah ndan bami khot meeting kat habalik nomor ketabau mentala sedang pak sakating haga jakaban kerani gimat kumbangi nilek ban pensyayu paitbah ban itu ya katong gimat ke bagi don kai katong gajingi kalau ban rat ya gajingduk kai katong gajingi kalau gatma persya ya bangsa kai katong gajingi kalau gatma persya ya jingle shileng smart kai katong gajingi kalau baga politics ni kamdei ban penthami ban jalan bagalai paitbah kamdei ka politics jaga jing penhar put mereka di ban sandur ya kata kalau syai kalau si bani kai you paitbah ban empower you paitbah ban penkubur you paitbah namar ngikwa bahaga way kasni the voice of the people party will one day become the power of the people voice of the people kasul kejo paitbah haga kasni kan sekalaran ka bor kejo paitbah kaban penkala kongpong ya ke jela meghalaya naga bamsap naga jingduk sha ka sinshar ka kharar ka bakhod bacha ka jingtana jogari ka be ede ka jing o menta kilasang ban kentho ban penthami paitbah banilam baglayu paitbah don ueu emily berim mo ubelek meeting ban persang ban kentho ini hana bangi ki emily joga BBP Kim Ju Ai wat dia kata ke sipolak apa ke sarkar ke mang nam tadi paitbah mendai kumangi apa kiwan berut ni ai apa kiwan baniam ni ai kini Kim Ju Ai tengi apa ngile slow te nyem kwa ban ong ni ai ne nyem ai ni shong to ya khot ni lek suluk kayuk ta pi ban to kit ya ke jing penan kam ya ke MLA scheme dalam benda Kim Nur kisang menang pat namar bekinong gersan jonga kila epon yang akiong nai pun sikap hiu tu sikli dei ba sikli mangani bating bamnot bangai chulok kayong ta banang tokit ya kita kiskim baro kiba ka sarkar kalamang abang election house nam arjarlai ngarai bane kun election MLA de house nam arjarlai hagapon mangadang long president jonga seng FKGGP ngasnutu bakum geseng balang batangkum presiden jong geseng balang ngenumla bantau partai AIWM habakot ki babut yangi ki shisha bom ki shisha tit ki bayi masam ki kin shamjge kin sha register ki kis ilaban syasiat yap aga sarkar rada don gejeki ni judu kam 2 jam ngin kela lesing duk aga jingim Namar tangau don kam bangendrung hapo assembly. Kalau election on krem constituency, apa baji dengan bangendrung MLA jongpi, ngakau man syakri agak jat bener lingba kan on krem constituency, bat kumju ye pi kan on krem constituency. Tamang along kumno, pek ngata ngamai pisah ho, ngata ngamai kiat.
Ngata nga may siya ay dyan. Kasi niya jong piro nga numtre, kasi niya ka jong araw nga naman. Shane,